Koma ikaanza, Waganda wakaondoa wa kwanza anza shughuli kwenye sakasaka ya mapema hapa, ikawa inawaendea timu ya Uganda y'abazani abaruguzana umupira gw'ebegera yanse myaka 18 erizoba yasinga ekikopo kya CECAFA U18 bwayimo kutera abaranwa babo aba Kenya agora ibirariyemo omu extra time bwayimo gwachikaza agore mwaliyemo mu dakika za 9 katika harakati ya kuiwindia Kenya goli. Akamakinika kabisa Abdu Magada, mlinda mlango wa timu ya Uganda na mchezaji wa Gaddafi FC ya nyumbani kwa Uganda, akakuja akacheka na omwana batibwe yatemunda chikanshanzu na mushanzu na mutebe munda chikachenda nibiri nubo kandi kubasa kwera Uganda okusinga ekikope eki kandi gora ya Kenya yaterwa Cyphos awori munda chikankaga ni 5 wakakuja hapa taratibu kabisa wakapata goli la kuongoza, goli la kufuta lile lake Cyphos Otieno akifunga goli muhimu Abasi Cheyune dakika 77 na kulifuta goli lake la dakika 65 Cyphos Otieno. Bado Waganda wakawa katika mazingira mazuri ya kusaka goli la pili. Alex Yiga kaingia katika sehemu ya Kenya. Hati Uganda yatwara ekikopo ekyarengo kya CECAFA bwanyuma y'emyaka mingi eremirwe. Uganda yakora cyo kutangaza okusinga ekikopo eki bwayimo kutandika kuba empakezi bwayimo kuterwa timu ya Tanzania ahogore mwarusha konka Uganda kiza yongera yatamamani yabasa kutandika kusinga yasinga timu ya Zanzibar goro ibirariyemwe yasinga timu ya Rwanda kandi amwerwa byona hati yabasa kwende kutwara ekikopo eki. Omwana w'umunya Uganda Hakim Mutebi no batona nkomuzana mulungi munonga wa tournament ninga mwete MVP kandi omukwasi munju wa goro ya rugo muri Kenya hamwe no muzana mulungi munonga mu kutebaza goro bakirizeyo ya rugo muri Kenya Aldrin Chibeti.